Označovanje Dňa Rusnacov u Đurđove počalo u osnovnej školi Jovan Jovanović Zmajidze u ramikoh projekta Porušovanje demokratičnej kulturi u školoh, školjare od peršej po štvartu klasu otrimali prihodnu programu. I popri tim, že u nižših klasoh je zljem jedno odzeljenje po ruski, cala programa bula na ruskim jaziku. Po zakončenju školskej programi označovanje šveta predlužene za ozdvihanjem državne, pokrajinske i ruske zastavi na budinog mesnej zajednici, starej ruskej školi i područnej kancelariji Nacionalnog sovitu, odnosno budino kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenkodze otrimana i prihodna programa. Prisutnih privital Miron Sabadoš, koordinator područnej kancelariji Nacionalnog sovitu Rusnacoh i Čedomir Božić, predsjedatelj opštini Žabelj, ktori vinčujući šveta Rusnacom vyznačal i barz dobre sotrudnictvo, ktore opština mazo s Nacionalnim sovitom i kulturno-umetnickim društvom. Nacionalne šveto Rusnacoh po štvrti razorganizovane i u Gospodžincoh, gdje u prostorijoh mesnej zajednici vyvedzena čas programi z Đurđova. Prisutnih privitali domašnji Vladimir Salonski, potim Miron Sabadoš spred Nacionalnog sovitu i Boris Straživuk, predsjedatelj sovitu mesnej zajednici. On vyznačil, že hoć Rusnaci zaberaju ljem 5% žiteljstva Gospodžincoh, oni za svojima aktivnosťami doprinoša kulturnim zbuvanjom u Valalje, a okreme su poznati po podobovoj koloniji Stretnuce u Bodnarova. Na programi buli prisutni i školjare, ktori fakultativno uča ruski jazik u osnovnej školi Žarko Zrenjanin. U Bikiću u Dome kulturi u organizaciji KPD Ivan Kotljarevski s prihodnu programu označene nacionalne šveto Rusnacoh. Ženska židlova grupa Bikičanki odšpivala koljadi, ktori bi mali bud znjati na CD, a potim Zdenko Lazor predstavil istoriju Rusnacoh na tih prostorov s akcentom na Rusnacoh u Bikiću. Vežar prikrašeni s poeziju, ktoru recitovali Marina Šoltis, Nevenka Bobalj, Darko Bobalj i Zdenko Lazor, a po zakončenju programi bilo druženje na ktorim ponuknuti tradicijni ruski jedla. U Sremskej Mitrovici programa znahodi označovanja nacionalnog šveta Rusnacoh otrimana u galeriji Lazar Vozarević u ramikoh Dnjoh rusijskej kulturi. Naštiviteljom šveto povinčoval Jovgen Mudri spred Nacionalnog sovitu Rusnacoh, a potim o prešlosti Rusnacoh u Sremskej Mitrovici bešedoval Đura Laćak i otec Vladislav Varga. Programu zbohaceli kompoziciji klasičnej muziki, a tiž i muzični točki Nadjika Urin, špivatskej grupi Ruski Zarji i orkestru Hodoba i prijatelje. Z recitaciju še tradicijno predstavili dzeci, ktori vyučuju ruski jazik. U Šidze nacionalne šveto Rusnacoh prešlo u znaku 200-ročnici obrazovanja po ruski. Stejna hodi Sanja Tirkajlo bešedovala o obrazovanju po ruski u 19. viku, nastavnica Zlatica Sivč Zdravić bešedovala o obrazovanju u 20. viku po 1989. rok, a o obrazovanju u novših časov bešedovala Vera Dupalo. Predstaveni i tvori Mikoli M. Kočiša i Mihajla Kovača. Programu muzično prikrašeli starša i mladša mišana špjevatska grupa KPD Đura Kiš, a druženje predlužene na koktelu. Keres Turci včera večer 11 raz preslavili Dzenj Rusnacoh, perši raz z učestvovanjem kulturno-umetnickih društva, ktori nje ruski. Staj nahodi povolane kud Srbija zo skuli. Preslavu z prihodnima slovami otvoril predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh Slavko Rac, a potim prisutnih privital i zamenik predsjedatelja opštini Kula Karolj Valka. Patrače u polnej sali programu provadzeli za zveljku uvahu i každu točku nahradzeli za zmocnim aplauzom. Organizatore staj nahodi vinjesli novu koncepciju preslavog nacionalnog šveta i najavili, že každi rok budu volac predstavnikov da jedne naciji, ktora vjedno za Rusnacami žije u opštini Kula. U Ruskim kulturnim centre 17. januara nacionalne šveto preslavene zoz prihodnu kulturno-umetnicku programu. Na programi preslavi našoho nacionalnog šveta po priveljkovo čísla členov centru prisustvovali i čisleni hostci z Novog Sadu i drugih mestov, gdje žiju Rusnaci, jak i členi Nacionalnog sovitu Rusnacoh. Spred Horodu Novog Sadu na tohoročnej preslavi bol predsjedatelj Skupštiny Horodu Zdravko Jelušić, ktorý vyznačil fakt, že 21 Rusnak bol u Veľkej národnej skupštiny, ktorá priniesla odluku o prisvojedinjenju Vojvodiny Srbiji.
Posle svjatočni programi, u prostorioh centra preslava predlužena na koktelu i druženju do poznih nocnih hodzinov.